Kidukot jangka Federation of Khasi Jaintia and Garo People haka arpo nyaw tarik Gubernur Rizau arajar arpo kila hiar jakatain sora bandawa naka sorkar ban ke mardori ki weipat ki barjala ki badan kti ban kinshot haka kampenya pher jat benriu halor ke jingja ka balaja haka shnong ishamati men haka arpo pra tarik Gubernur Rempang mentaga snem arajar arpo. Islam Legacy! Islam Legacy! Hagani kesengi kidukot jangka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP seora circle rengkat ke Southern Zone. Kila hiar seseora haka bagi penlong dak jingyat pat ba haka balas sedang nak senong maupun bat penkot hakamat ke office terekam jong SDO ka seora civil subdivision. Hagani kejingyat pat ba kidukot jong ni keseng kila ra alang ru di plakat ki balathok ki jingdawa nak sorkar Meghalaya ban kem mardor ki laingut ki brio ki bani nak jat benreu Bengali haka balakeno baki dai ki badan keti haka bakan shot ki weipat ki barjela ki basyong basa akasnong ichamati ban mara ka jingsngoy pherjat benriu bat thombor ki dukot jangka Khasi Students Union haka ba wei dukot jang ni kaseng ulado e la ka jingim ki laingut ki bani nak jat benreu Bengali ki balakeno baki dai bakan shot batan shit haka arpo pratrik Ubnai Rempang mentak senam arajar arpo ichamati ki kentop ya Ubinayak Roy uprantush sarkar bat Umridul Das bat akani kesni haka jing kendo bat SDO ke FKJGP kaladawa ban kem nok mardor yakini gilaingut ti nakaliang jong iru ngila penpau bakam simladon kanu kata kajing syak nyon beng nya kasya le beng nya kasya mo kajing bam ai kam ai jam ne kum tat tertel ti nakaliang jong ikasang ti mennehi steng sngi la ya kendu USDO banjur ba nakaliang jong ukum ukli jong kanika administration jong kanika seora civil subdivision bun simkhia hakaba un kem mardor no yakini gilaingut namar belai bahkan lada mungkin miki kanika isu penpat jat benriu lani penya fair jat benriu lani ya fair nyam kanang he nang sekmat dan nakaliang ko office jong USDO ru menehi ula yatu yangi ba nakaliang jong ke police department kala ada beristar case ki brok laingot bat ka kadang ya ka proses ya kmat bat kumdu ba kinyo pat bakin kem no yaki Hadin kecingnya kendo USDO ka seora civil subdivision ki dekat jong ka FKJGP hagani kajuk kesengi kilalet je kendo ru UCM jong ka hima seora ban yo jing pencai lor kejing kendo jeki weipat ki jat benriau ki basyong basa asnong majai ba ki syak leben haki khasi leyo banyak keran bat i banyak fliu jungmut bat i amar kum bakalong hi hang thi hapo hang akati ka majai hi kitu gelangot mar ki kam yala di baki de kinong snong TV ngelawan banyak keran ni sim tena kaliang sim kena mentugas ngi kum baki labat hi baki lawan ban tokit hang thi ma khat ko at sautrik tena kaliang jong kitu sharman ba ro khikila kubur baki la kila pencai ro bakam sim dan kum bakum kata di nakaliang jong ka office jong ICM ro kalau ba kin up ya kan ka arsi ka laisngi mar bakidang up ya kata ka report ka banwan kiti ki sharman ki ba penya ya kisnong di taw hang thia di nakaliang jong ngila banjur ka office jong ICM ro ba insobha ban le ai ha ka biade ba kitu ki langot kan di nakaliang ka office ICM ki la ong ba ngin up ya kata ka arsi ka laisngi bat kin sapet ba dia ka ikakam bakin le nang niskmat to kam dei po isamati ka de majai ma habolokan to isamati ka hab sarawa maulong bak majai bolokan ka hab po masora de ngadala dia khlamlai na phadu sim khana bat katukan ni menteri bagi state member benilai state de kilawan yathu pa kam simdon kanu ka jing ong na khar bang syak la ben ne syak ban ben hai khasi beronte ne kale thombor na kaliang hima kam simdon kanu ru ki kran bai daga wasai hang tu kli social media ki berkat kam simdon kanu bat ki penpau hiru bat kimdon kanu ki jing sngo bat ki imsan hapo majai hapo jing pe jing ni jing hima sora ngakalang juki kelak kerensai ba kimdon kum kita ke ki ba shalek bor thombor nele sha banben le ben haki try jela ani ki khasi mo bang no te kembagi penpau ru kitu kila ingut bang shalek ben ani ngisya penduk kita ke hok ka kenti jungki naduk ki epik ki adhar ki khaw ration naduk syadong ru wat ki dukan ki ru sya khanglut ndai kembakalong pinpet hang ti ru kembakalong jing syan ndai kamdan kita ki bro ina kali na ki umdei bungi penbor ki amang ibu ki jingelang ti bakini keren ya tai thera lo katu kemta ti ki wan ru dakta kalti kembangin yang islok ani bani penpet ti ndai na kalian juki kelak kan syai bakamdan kita te abangi kali kita kilangut
mar ki dei na pok bola kon chim ki pau pi kita balik tho siapa bi ai ka siapa ko na te na keleng jungki ki ong em nim tip kata ka menta mar kum ki cerman ki di bentip mala dai ki na ka no pa ba ki kimi ki di ban pentip segi cerman ya ka jing e chon dei kata ki ong nim dan ki jing tip te na keleng jungi ki office ma hatu kesni ap sauterik ni ahyar hang te pelong jelang te karai nong tu kami kelong ba endang ila adat nong tu ngi kili ki kai ke ba pinsim nam ta ki kum ki sharman ba tu ira pinsim nam ta ki ni kalangot te na keleng juki ru kilong em ngin khot hajir ki bat inda dap khot hajir indala dap puja ai por ngi kum ba as ngi leski te ngin dala dap ya kene ka khot puja ngin khot hajir ki te ngin sa ai ka report cha office te dai na ta ka daw ngi ru ngi ap na ta ka report te le se ki kum ba ki kran ka to ani mo shani satai ka khabar ting ting ap le se ki ong ba kami sosial media kum kita ki ba penpau ba ki le bor thambor ki hima ki penbor ki ndai kamdan simdan kita tengi na kalang ko office ngi ap kata report as ngi las ngi manghap ya kat community te lada ka simportan te ngi bansi pade ban hap simno da ki wei pat ki lat kelenti wat ban lum yu pai ba no ma kalong hi kani ka isu menta kam isu ka isu jang sang balang fi kani kala ada ki isu jang kejat ben riau ndai kum ba kalong hi ngi pat kwa ba kani ki isu kan plu kani kan he nak kata kadau ngi le ini program ibarat ibajai kan ban tem no bat bakan kut no kan ka jing mo ka jing long makalong menta tin re lada ongno lada kam hakini kita yo ki banwan lada kamdan kanu ka action tingi bansi banya song biang banya lombiang sesian banya perkhat pada kinu kin lat kan ti ban siam lang nismat